Kublai phi barosh ka thup Khubor jungi kadan Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentaka singi kilong. Tuit ki samla pule bat pai ba shalumpung penidur barim. Khandai ngut kilung do thmai se ka Jylla nyamba Shillong hakasni Meghalaya de. Rung Congress chispa ngut kirang ba NPP bat AITC hadamas mendi pathar. Ban rakhesni kha Meghalaya ha ampati Southwest Garo Hills. To mentang ne phaj ki Khubor ki bakhamania. Karpawai tarik ukalaling kot jong snam khat khandai spa hinyo phoar kadeka sngi baka Jylla Meghalaya kala yo elaka jong ka Jylla bapura hakani ka sngi ka sarkar Meghalaya kala rakhe kani ka sngi kum ka statehood de ka badairu ka sngi baka Jylla ka dap sanpo snam pura bar ka sedang rung Jakarta ka sanpawai snam hakani ka sngi kala don ka jingpen ina ba pher kadon ka jingpen itenat kerpang ki dor ki barem baja ya ka jinglong ka sor Shillong haki snam ba menshwa Kadur jong ka Shillong Civil Hospital, Secretariat ki brio ki ba menbarim lapan iru ya ka School St. Anthony's bat ki wei ki dur ki dar jong ka sor Shillong. Kinong shnong ka Jylla ki la tuj ban jong ka ya ka te ka jingpen iternat balapan long da ka sarkar Jylla. Ya ka te ka jingpen iternat lapan long ha phalau jong ka State Central Library Shillong. Ka Jylla nyamba Shillong kala yo khandai ngut kilungdo soblei mentaka sngi karphoi trek ukala lengkot arhajar arphulai hakabala penkentang lengdo yaki dai Archbishop Victor lengdo katkum kariti le niam jo kabalang Katolik endala dep khod eka kerteng jo kitu ki ban sha penkentang i Archbishop ila ai ka sneng ka kraw na benta kini kilungdo thmai ki bakenthop yai Eldringson lawai jo ka seng MSFS Alphonse Lingkhoi na ka seng Palotines i Protasius Sinclair na ka seng Salesian I Abel Star Karsotun naka Selection, I Joseph Munsi naka Diocesan, I Pendap Boklang Soklet naka Kunhun Diocesan, I Wan Lambok Lingdo naka Kunhun Diocesan, I Don Boklang Doling Diocesan, but I Wan Bahabante Walang naka Seng OFM Capuchin. Hakatin sneng tin kraw, I Archbishop ila penken mau, yaki jing hikai jung kpabok hut, yaki balong lingdo kide ban long kumni. Kabaning kong kidai ban don bat ublay barabor ban duai bat ban puson ni kaktin ublay man nakasngi kabaar kidai ban yajan bat ki bahalor kabalai kidai ban yajan bat ki para lengdo bat kabasaw kidai ban yajan bat ki para bangit ulaong ru bakar banang bun kinong tre habri sto wanjung ublay katta kanang bha haka imlang kasalang lapan kraw shu ekani kasngi da ka jingadon lang ki bahalor jung ki seng ba pher ki phadar ki sestar ki brodar bat ki pa jung ublay Endala dap ikariti jaga mas bakhuat la ai ki kentien ai khublai sngongo de ipadar wat bhabante walang bari ipadar wan lambok lengdo na kabenta baro ki khandai ngot ki lengdo bathamai Shua ban yo ek jingkat khu na ki lengdo thamai la ai jing ai sngo bhai ki padar thamai da kala jam khra parish haka jika jungi baro khandai ngot ki padar thamai wan ai ka kentien khublai bat ya baro ki balai don benta bat kersyan yangi haka jingim jungi kerpang haka jingyai benti jungi banlong ki lengdo soblei haka balang Katolik gidap da ka jing sngongu ka bakraw na ka benta ilengdo sat badon burom jungi imos Reverend Victor lingdo ibaju kersyan bat ai mensiem yangi barabor bat kerpang menta kasngi baila penkentang yangi sya ka kerdan jinglong lengdo soblei kublei shibun ya pi lengdo sat nak benta kane ka jingsbun bat ka jingle pha jampi yangi to ublei unang ai hapi ya ka bor ka ikhtiar ban syarai ya upai bayar jong ublei ha kane ka Jylla nyamba jongi asam chispa nyau banangkong kaong tuai ngo yau trai na bau long ba bha na ba ka jingi spun chung u kane chunom yai ngo bat pendon buram yau blai padap da ka jingi spun yangi balaya lam bat tinlenti yangi barabor hagalenti chung ka jingim jungi ni duai ru ba unangai bor yangi bangin la ban treasure hem hake hima chung u Idapru da kecing sungu ke bakraw na kebenta Ipada Richard Macau
Vicar General Chongkachalan Niamba Shillong. And our sincere thanks to our provincials, Reverend Father Paul Olfindro Lengkot, Provincial of Salesians Province Shillong, Reverend Father Sabu Francis, Provincial of MSFS Guwahati Province, Reverend Father Reni Velaya Pilil, OFM Capuchin, the Regional Major Superior of Nirmala Matha, Assam and Meghalaya, Reverend Father Joy Palachuwati, SSSAC, Provincial of Prabhu Prakash Province, Nagpur, and all our councillors for their moral support, prayer, guidance, and encouragement. Palat sispa ngut tam kirang ba nakaseng NPP bat AITC kirarong hakaseng Kongres haka arpau tarik ukala lengkot ban kersan ting ya utim jim momen ukertong Kongres ubala tebet haki kerdan pule bat udeiru ubre ubakit baba bha nakabenta kipat ba. Uni urang ba ula pendap ya kejing pule na Indian Institute of Technology na Guwahati. Kongres parti ni dalga barang ong emang na dama songona re baha ya chini re bani muksoni ra jerang dengtang political partio kam bakor emang kamko kainga cem TMC nung jamena NPP nung jamena pada gepen dengtang political party ni re bae kusung en ba Kongres parti baksa bakreme mendi patar konstituensio kam kana kata jakku ti ang ha yanina chenga Kongres parti ni kata plak chingni ka arumska Erpengska, magaba pakba gemukko, tentang manca metelan baksa, remcakswa. Kongres Parti, Kongres Parti, Mendi Batal Kongres, Kongres Parti, Mendi Batal Kongres, Sakanti kon metela. Khubor Sanshar ka Southwest Garo Hills District kila rakhe ka lengkhu sngikha Sanphawe ka Jylla Meghalaya Multi Facility Center Ampati dakaba pendon penkuburam ye unong ele kai football baduna Khubor yoi bad ye unong snatiar dalaki kti haka arphawe tarik ukala lengkot. Hakani ka sngi ka sarkar Jylla kala penkuburam bad ainam ye ujebel bang em sangma unong ele kai football baduna ka bor yoi uba lami khmat ya ka Jylla bon sin bad ya ka ri India haka jinga khun persha ya ka team na Japan. Uni urang ba ulai yo ya ka khusnam Jylla na kalyang ka sports, arts but culture. Ujebel bang usyong usa haka snong rong bagre ka bahab harera para CNR block. Uwe pat urang ba bala penkuburam hakani ka sngi ulong u modern and marak na ka snong kang khangre ha zigzag CNRD unong shna ya kitiar put tiar tem ka baki khot ka dotara ne ka dodrong ka baya srim ka kaitar pareng gitar ka baki nong tem sur garo ki bang bha pan pendan kam. La penlong ru ya ka mare thong sngi kha Meghalaya bala kawe lama da uba Gideon Karmau Plang DC bala penbet penrenti da uba Stephen Ranja SP Hamadan School Ampati. Layo i bagi pa ba abat kinong penyat kila dap da ka jingkemen baro shisngi. Usalman di Sangma ubala longteng u assistant GS but president jaka Garo Students Union GSU ha Southwest Garo Hills District ula syong thanno na ka jinglong dekot hakani ka seng ki samla pule na kilom Garo. Ula ong wala kata undang yai kersha na kanika seng hakanu kanu kapor bagi don kam ya ka jingarap jungu. Zamano bersisian zamano hadang cidoko angko aro jual poso nimna ampatio Yesu presiden na kata angko kamko donatan ke manaha dak yang ampatio Yesu presiden ko kai aro garulis kemek ni esen jene sekretari imna anga blongen bangas kita panen aku manaha aro kamrang ko ka dake anga den degi sana kana skagen anga deng thamancha angni khadam ska je zonal leader unit leader aro angni khadam ska kolik sini mandirang gemek khona ngamat khelna katan mereka na sima baksa kam karmane wanga beben basa ko barang mai ko basa ko bagi sat gen semude angko kema kucina na sima molenga na ke anga khangchi beben GSU ni anga member nge presiden nge sekretari nge kam ka jagen semuba khangchi na sima baksa anga angni ka tong kamgen aro nangan somede na sima na physically help kan manjing semba manga angni ka tong gemukchi na sima na help ko khainga aro phangna nanga moral support ko GSU na yarangsan sakanti kom tela. Badak itu ki Khubor na pois ka bakut tar hadu bangin dia syambiang Khublei Shibun.